پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملتی فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، و جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо саид мукаррам шарифзода ва мадина назарова. имрӯз пойтахти кишвар шоҳиди як рӯйдоди муҳиму таърихӣ гардид. бозгашти мушти хоки фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум шириншоҳ шотемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳанги миллӣ нисор муҳаммад ба ватани аҷдодӣ. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шахсан дар маросими истиқболи онҳо дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе иштирок намуданд. ин рӯйдоди таърихӣ ҳамчун рамзи эҳёи адолати таърихӣ, гиромидошти хотираи қаҳрамонони миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ арзёбӣ гардида дар саҳифаҳои таърихи тоҷикистони соҳиби истиқлол бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад шуд. гузориш аз ин маросим. 19 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ташриф оварда шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳанги таърихи миллат нисор муҳаммад иштирок намуданд. иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таъриху фарҳанги миллӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад. ба поси гиромидошт аз истиқболи хоки оромгоҳи фарзандони бароманди миллат саҳни фурудгоҳ оро дода шуда сарбозони қаравули фахрӣ дар ду ҷониби роҳравӣ бо қолини сурх густурда саф оростанд. дар фазои мутантани эҳтиром ва шоистагӣ пас аз гузориши шахсони масъул ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, сарбозони қаравули фахрӣ қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи қаҳрамонони тоҷикистонро бо эҳтироми хос аз ҳавопаймо поин оварда бо қадамзании мутантани маросимӣ ба майдони фурудгоҳ интиқол доданд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хизматҳои таърихии нусратулло махсум, шириншоҳ шотемур ва нисор муҳаммад дар назди қутиҳои дорои хоки оромгоҳи онҳо бо самимияти амиқ арзи арҷу эҳтиром намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом додаанд. воқеан бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи ватан мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад. ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангпарварона, таърихсоз ва инсондӯстонаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ шуда бори дигар собит менамояд ки эҳёи хотираи таърихӣ, гиромидошти фарзандони бароманди миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. сипас ҳайати ин маросими таърихӣ бо ҳамроҳии дастаи роҳнамои мототсиклронҳо ба сӯи масҷиди марказии ҷомеаи шаҳри душанбе ҳаракат намуданд.
در مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه مراسم جنازه غایبانه این قهرمانان ملی برگزار گردید. مراسم در فضای ارجگذاری به خاطره نیک قهرمانان نصرت الله مخزوم و شیرینشاه شاه تیمور، اینچنین شخصیت معروف تاریخ ملت و نخستین وزیر معارف تاجیکستان آن زمان نثار محمد راه اندازی شده از سهم بارز و تقدیرساز این فرزانه وطن در روند تقویت خودشناسی ملی و تحکیم خاطره تاریخی مردم تاجیک با احترام یادآوری کرده شد. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاپ مراسم به زمین سپریدن خاک قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت‌های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده نخستین شده با نشان ارجگذاری به آرامگاه قهرمانان خاک انداختند. خویشاوندان مرحومان نیز با احساس عمیق افتخار و سرفرازی در مراسم وداع اشتراک نموده به خاک پاک قهرمانان احترام خاص ظاهر کردند. در ادامه در نزد مکان دفن دعا و فاتحه خیر انجام داده شد. همزمان در فضای احترام و صداقتمندی گلچنبرها از نام سرور محبوب دولت محترم امام علی رحمان و مردم شریف تاجیکستان همچون رمز پاس خاطر وفاداری به ارزش‌های ملی و ارجگذاری به خدمت‌های ماندگار قهرمانان به مکان دفن گذاشته شدند. در ادامه همین مراسم پرشکوه با اشتراک اهل ضیا و نمایندگان جامعه فرهنگی مراسم الهیده‌ای به خاک سپاریدن مشت تراب شخصیت معروف تاریخ و فرهنگ ملت نثار محمد برگزار گردید. ضمن آن سهم این شخصیت برجسته در راه اندازی این نظام نوی ساحه علم و معارف، بنیاد مؤسسه‌های علمی و تعلیمی، حفظ خاطره تاریخی ملت و تحکیم خودشناسی ملی با احترام خاص یادآوری گردید. در انجام مراسم تاکید گردید که این اقدام نجیب و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اید به بازگردانیدن مشت خاک فرزانه ملت به وطن و به خاک سپاریدن آنها در سرزمین اجدادی نمونه برجسته احترام به تاریخ، حفظ ارزش‌های والای ملی و اعتقادی و ارجگذاری به خدمت‌های شخصیت‌های بزرگی دولتی می باشد. این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت، احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صحیفه‌های تاریخی تاجیکستان صاحب استقلال با حرف‌های زرین ثبت خواهد گردید. کنون این قهرمانان ملی فرزندان سرسپرده ملت باستانی تاجیک در وطن بابایی خود تاجیکستان عزیز، کشوری که برایش جان شیرین خشرا نثار کرده اند، صاحب آرامگاه خود شدند. این اقدام
بشک باعث آرامش روح و روان این شهیدان راه آزادی گردیده برای نسل امروز و آینده تاجیکستانی عزیز ثابت می نماید که وطن خدمت‌های ارزشمند فرزندان فداکار و سرسپرده خود را هرگز فراموش نمی کند. دیر هم باشد ارج گذاشته می شود. به شبهه این ارجگذاری و این قدرشناسی از فرزندان سرسپرده تاجیکان سرفراز به نام پیشوای محبوب سرور و راهنمای پرحکمت ملت محترم امام علی رحمان در صحیفه های تاریخ جاویدان ثبت می گردد. نصرت الله مخزوم سال 1881 در دهه چشمه قاضی وادی غرم در خانواده دهقان به دنیا آمده است. معلومات ابتدایی را در مکتب و مدرسه گرفته از خردی به کارهای کشاورزی پدرش یاری می رساند. از سبب سختی زندگی در جوانی رو به غربت و مهاجرتی کاری آورده با مشقت زیاد زباندان و دارای جهانبینی وسیع می شود. از سال 1920 به کارهای حزبی و دولتی آن زمان جلب گردیده در برقرار کردن حاکمیت نو در بخارای شرقی فعالانه اشتراک می نماید. ماه نوامبر سال 1924 پس از تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نصرت الله مخزوم رئیس کمیته انقلابی تاجیکستان یعنی نخستین راهبر اولی تاجیکستان انتخاب گردید. سال 1929 پس از تأسیس جمهوری کامل حقوق تاجیکستان، نصرت الله مخزوم رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و یکی از همرئیسان کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی انتخاب گردیده تا ماه دکبر سال 1933 این وظیفه را ادا می نماید. با وسیله دامن پهن کردن تعقیبات استالینی ماه ایولی سال 1937 نصرت الله مخزوم با تهمت به حبس گرفته شده. ماه اکتبر همان سال در اساس پرونده جنایتی ساخته برای آماده کردن جنایت ضد انقلابی به حکم قتل محکوم می شود. سال 1957 به سبب گناهکار نبودن با قرار کلیگه حربی سود عالی اتحاد شوروی حکم قبول شده نسبت نصرت الله مخزوم بیکار کرده شد. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نقش نصرت الله مخزوم در تاریخ کشور از نو ارزیابی گردیده و او عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. نام او به مؤسسه ها و کوچه ها گذاشته شدند و در تاریخ نگاری ملی همچون یکی از بنیادگذاران دولتداری تاجیکان اعتراف گردید. شیرینشاه شاه تیمور سال 1899 در دهه پاشنوی ناحیه شغنان ولایت بدخشان در عائله دهقانی عادی به دنیا آمده است. هنگام 8-9 ساله بودنش پدر و مادرش وفات کردند. از سبب کمبزاعتی او مجبور شد که در آوان نورسی در گروه مرزبانی روس‌ها چون کارگری عادی به کار درآمده همزمان در اینترنت تحصیل کرد و زبان روسی را خوب آموخت. از سال 1914 به بعد شیرینشاه شاه تیمور برای کار و تحصیل علم ترک زادگاه نموده جهانبینی خود را وسیع می نماید. از سال 1921 به کارهای حزبی و دولتی شوروی جلب شده در برپا نمودن حاکمیت نو در منطقه های گوناگون آسیای مرکزی فعالانه اشتراک می نماید. پس از تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، شیرینشاه شاه تیمور عضو کمیته انقلابی تاجیکستان تعیین گردیده به دوشنبه به کار فرستاده شد و در تشکیل کردن مقامات حزبی و حکومتی جمهوری نوتأسیس سهمی ارزنده گذاشت. شیرینشاه شاه تیمور یکی از آن شخصانی بود که برای تامین حقوق تاجیکان فعالانه مبارزه برد و نمونه برجسته این گزارش او به نام یوسف استالین درباره وضعیت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی تاجیکان در آسیای مرکزی از ماه ایون سال 1926 می باشد. آخر سال 1933 رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب گردید. در اوج معرکه تعقیبات استالینی 9 ایول سال 1937 در مسکو به حبس گرفته شده
21 октябри ҳамон сол дар асоси парвандаи ҷиноятии сохта бо гуноҳи иштирок дар ташкилоти миллигароии зидди шӯравӣ ҳукми қатл гирифт. соли 1956 коллегияи ҳарбии суди олии иттиҳоди шӯравӣ ҳукми соли 1937 баровардаро нисбати Шириншоҳ Шоҳтемур бекор намуда, парвандаро барои надоштани ҳайати ҷиноӣ қатъ намуд. пас аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои Шириншоҳ Шоҳтемур дар таърихи кишвар қадрдонӣ шуда, ба ӯ унвони қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд ва номи ӯ ба кӯчаҳо, муассисаҳо ва ёдгориҳо гузошта шуданд. нисор муҳаммад соли 1897 дар Пешовар ба дунё омадааст. ӯ дар рӯйдодҳои инқилобӣ дар Афғонистон ширкат дошт ва яке аз қаҳрамонони ҷанги сеюми англису афғон дар соли 1919 буд. ӯ аз ёрони амиру шоҳи ояндаи Афғонистон Амонуллоҳхон буд. сипас чун муҳоҷири сиёсӣ ба Осиёи Миёна гурехта, дар поягузории илму маориф дар Тоҷикистон саҳми намоён мегузорад. аввалин китобҳои дарсӣ ва мактабҳо бо талошҳои ӯ падидор мегардад. солҳои 1923-1924 китобҳои ӯ раҳнамои ҳисоб ва алифбо ба таб мерасад. нахустин донишҷӯёни тоҷик бо роҳнамоиҳои ӯ ба донишгоҳҳои бонуфузи Москаву Ленинград фиристода мешаванд. бо таъсис ёфтани ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон, Нисор Муҳаммад ба корҳои вобаста ба рушди ҷумҳурии навташкил ҷалб гардида, соли 1927 комиссари халқии маорифи Тоҷикистон таъин карда мешавад. дар раванди ба ҷумҳурии мо ҳамроҳ кардани округи Хуҷанд ва сипас ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил додани Тоҷикистон саҳми намоён гузоштааст. Нисор Муҳаммад дар пайи таъқибҳои сиёсии сталинӣ 8 октябри соли 1937 ба ҳабс гирифта шуда, дар асоси парвандаи сохта ҳукми қатл гирифт ва 22 октябри ҳамон сол кушта шуд. дар шаҳри Душанбе ба нишони қадрдонӣ аз заҳматҳои пурарзиши ин шахсияти фидокор, кӯчае ки бинои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар он воқеъ аст, ба номи Нисор Муҳаммад номгузорӣ шудааст. ёдрас мешавем ки рӯзи 18 май дар асоси иқдоми наҷибу раъиятпарварӣ, сиёсати фарҳангпарварона, таърихсоз ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади эҳёи хотираи таърихӣ, гиромидошти фарзандони бароманди миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ дар оромгоҳи дони шаҳри Москваи Федератсияи Русия бо иштироки намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия маросими расмии гирифтан ва тариқи капсулаҳо, супоридани мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. қаҳрамониҳои Нусратло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад ки намунаи баланди хештаншиносист, имрӯз дар таърихи навини Тоҷикистон бо эҳтиром пост дошта мешавад. инак дар асоси иқдоми наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хоки қаҳрамонони миллӣ ва шахсиятҳои барҷаста чун нишони эҳтирому қадршиносӣ ба Тоҷикистон бурда мешавад. оромгоҳи Дон, шаҳри Москва. омодагиҳо барои гирифтан ва супоридани капсулаҳо бо мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади гиромидошт ва қадршиносии фарзандони бароманди миллати тоҷик сурат гирифта, маросими расмии тақдими капсулаҳо ба 18 майи соли 2026 рост омад. бояд гуфт ки то ин дам хоки қаҳрамонони Тоҷикистон дар мавзеи лавҳаи хотиравии фарзандони бароманди миллати тоҷик дар оромгоҳи Дон шаҳри Москва қарор дошт ва он чун эҳтирому гиромидошт мутобиқи тартиби хоси постдорӣ гирифта шуда, дар асоси маросими бо тантана таҳти сафароии қаровули фахрӣ ба ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд.
дар ин рӯз дар назди лавҳаи хотиравии оромгоҳи дон ки шаҳри Москва бо иштироки вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, намояндаи махсуси президенти Федератсияи Русия оид ба масъалаҳои фарҳангӣ Михаил Швидка ва муовини вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Михаил Галузин гулчанбар гузошта шуда аз равобити судманди мутақобилан миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ёдоварӣ гардид. Караул, вперед! Для встречи слева. Накрап. Пул! иброз шуд ки имрӯз дар заминаи иродаи қавии сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ҳамкориҳо дар тамоми самтҳо бо дастовардҳои беназир ба қайд гирифта мешаванд. аз ҷумла тадбири мазкур низ нишонаи эҳтирому қадршиносӣ ба шахсиятҳои барҷаста, хосан қаҳрамонҳои Тоҷикистон унвон карда шуд. хоки ватандорони басон номдори мо Шириншоҳ Шотемуру Нусратулло Махсум ба Тоҷикистон дода мешад, то ин ки дар оромгоҳи умумии ватанашон дар пойтахти Тоҷикистон онҳоро гузоранд ва мардум биёянду хотирашонро пос нигоҳ доранд. Шириншоҳ Шотемур барои мо намунаи ифтихору ватандорӣ, хизмат ба ватан, хизмат ба халқи худ ва пост доштани номуси миллати тоҷик мебошад ки ин моро ва ояндагонро баҳри мустаҳкам кардани давлатдории миллӣ ва нигоҳ доштани номуси миллати тоҷик раҳнамоӣ мекунад. имрӯз иқдоме аст ки аз арҷгузории бузургони миллат аст ва ман фикр мекунам як иқдоми бузурги ҳукумати Тоҷикистон бо сарварии пешвои муаззами миллат ҳастанд ки таърихи худро мо эҳё мекунем, мо бузургони таърихро харҷгузорӣ мекунем ва ман фикр мекунам имрӯз як рӯзи таърихӣ барои миллати тоҷик аст. Азиз Султанов, я являюсь правнуком Нусратулло Махсума, героя Таджикистана. Все мы очень гордимся, то, что являемся потомками такого великого человека. И очень благодарны, то, что в 2006 году наш президент, лидер нации Эмомали Рахмон удостоил Нусратулло Махсума звания Героя Таджикистана. Это очень много значит для всей нашей семьи. Мы все гордимся, стараемся соответствовать высокому статусу. И сегодня, через 20 лет после того, как Нусратулло Махсум был удостоен звания Героя Таджикистана, его прах наконец-то отправляется на родину, в Таджикистан, за который он всегда болел душой, боролся за его независимость. капсулаҳо бо хоки қаҳрамонҳои Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва шахсияти дигари барҷаста Нисор Муҳаммад дар ҳузури намояндагони расмии ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия ва пайвандон амалӣ гардида чун намунаи олии қадршиносӣ ва постдоштани хотира арзёбӣ шуд. Дар воқеъ имрӯз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи ватан мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корнамоии онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат пост дошта мешавад. ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангпарварона, таърихсоз ва инсондӯстонаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар эҳёи хотираи таърихӣ, гиромидошти фарзандони бароманди миллат ва таҳкими худшиносии миллиро собит менамояд. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Маъруфи Абдулло, Хуршед Саидаҳмад, Ахбор, шаҳри Москва.
таҳкими ҳамкориҳо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи русия барои пос доштани хотираи неки фарзандони бароманди ду миллат мусоидат намудааст. дар шаҳри Кӯлоб маросими споридани капсулаи хок аз маҳалли дафни афсар Николай Томин ба ҷониби федератсияи русия баргузор гардид. дар шаҳри Кӯлоб маросими супоридани капсулаи хок аз қабри фармондеҳи бригадаи артиши сурх Николай Томин ба ҳайати федератсияи русия баргузор гардид. ин маросим бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, шӯрои собиқадорон, хизматчиёни гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сафорати федератсияи русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад баргузор гардид. капсулае ки дар он аз маҳалли дафни афсар Николай Томин хок гирифта шуд, аз ҷониби хизматчиёни гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муовини раиси маъмурияти шаҳри Куртамиши вилояти Курган супорида шуд. дар вилояти Кургани федератсияи русия дар зодгоҳи Николай Томин хонамӯзаи ӯ мавҷуд аст ва хоке ки аз маҳалли дафни фармондеҳи бригадаи артиши сурх гирифта шуд дар хонамӯзаи ин афсар ҷой карда мешавад. фармондеҳи бригадаи артиши сурх Николай Томин дар натиҷаи задухурд маҷрӯҳ шуда 12 августи соли 1924 вафот кардааст. нимпайкараи фармондеҳи бригадаи артиши сурх Николай Томин соли 2022 бо мақсади гиромидошти хотираи некаш дар боғи ғалабаи шаҳри Кӯлоб гузошта шудааст. гирифта бурдани капсулаи хок аз маҳалли дафни ин афсари рус ва эҳтиром ба хизматҳои шоёни шахсиятҳои таърихӣ намунаи дӯстӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи русия мебошад. имрӯз муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода аз рафти фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ, раванди корҳои саҳроӣ ва ҳолати нашъунамои зироатҳо дар ноҳияи Ёвон боздид намуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи татбиқи сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастури ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ, раванди корҳои саҳроӣ ва ҳолати нашъунамои зироатҳо дар ноҳияи Ёвон боздид намуданд. дар идома муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх, деҳаҳои Фирдавсӣ ва Рудакӣ боздид намуда, бо вазъи корҳои барқарорсозӣ ва шароити зиндагии сокинони зарардида шинос гардиданд. ба масъулин ҷиҳати ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офат, тоза кардани роҳҳои маҳаллӣ, барқарорсозии шабакаҳои обрасонӣ ва инфрасохтори зарардида, инчунин расонидани кӯмаки зарурӣ ба аҳолӣ тавсияҳои муфид дода шуд. таъкид гардид ки барои барқарор намудани манзилҳои осебдида ва таъмини зиндагии мӯътадили сокинон тамоми имкониятҳо сафарбар карда шаванд. дар маркази таваҷҷӯҳ рушди картошкапарварӣ қарор дошт, самте ки имрӯз дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти аввалияи ғизоӣ нақши калидӣ мебозад. иттилоъ дода шуд ки соли ҷорӣ дар ноҳияи Ёвон дар масоҳати 380 гектар кишти картошка гузаронида шуда, хоҷагидорон бо истифода аз усулҳои муосири агротехникӣ ва тухмиҳои хушсифат барои ба даст овардани ҳосили баланд талош доранд. иброз гардид ки картошка ҳамчун яке аз маҳсулоти муҳими истеъмолӣ бо сабаби ҳосилнокии баланд, мутобиқшавӣ ба иқлими минтақа ва имкониятҳои нигоҳдории дарозмуддат дар таҳкими амнияти озуқавории мамлакат мавқеи махсус дорад. айни ҳол ҳолати нашъунамои зироат хуб арзёбӣ гардида, замина барои ҳосили фаровон муҳайё мебошад. ҳамзамон дар ноҳия дар майдони 650 гектар кишти пиёз ба роҳ монда шуда, кишоварзон ҷиҳати таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти босифату рақобатпазири ватанӣ фаъолияти густурда доранд. масъулин афзоиши ҳаҷми истеҳсолотро яке аз омилҳои муҳими фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ арзёбӣ карданд. дар баробари ин пахтакорӣ ҳамчун бахши муҳими иқтисоди аграрии ноҳия низ дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дорад. тибқи маълумот соли равон дар ноҳияи Ёвон дар майдони 10480 гектар пахта кишт гардида, корҳои нигоҳубин ва коркарди агротехникӣ тибқи талаботи соҳавӣ идома доранд. зикр шуд ки татбиқи технологияҳои муосир ва истифодаи
самараноки обу замин барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ мусоидат менамояд. дар идома муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода аз фаъолияти пойгоҳи обкашии рақами 19 низ боздид ба амал овард. масъулин иттилоъ доданд ки пойгоҳи мазкур дар таъмини заминҳои кишоварзии ноҳия бо оби полезӣ нақши муҳим дошта фаъолияти мунтазами он ба рушди устувори соҳаи кишоварзӣ мусоидат мекунад. таъкид гардид ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати кишвар ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии давлат баҳри рушди соҳаи мелиоратсия, беҳдошти замин ва таъмини фаъолияти босуботи шабакаҳои обёрӣ тадбирҳои муассир амалӣ гардида тамоми минтақаҳои кишвар вусъати тоза касб кардаанд. идомаи ахбор имрӯзҳо аз барвақтӣ вусъат меёбад. дар ин шабу рӯз соҳибкорон асосан пиёзи барвақтиро аз кишоварзони вилояти Хатлон ва шаҳри Турсунзода харидорӣ намуда, дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бо мутобиқ намудани маҳсулот ба талаботу меъёрҳои амалкунандаи бозори ҷаҳонӣ содирот менамояд. дар моҳи июн кишоварзони вилояти Суғд низ ба ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз мекунанд ки аз ин ҳисоб ҳаҷми содирот боз ҳам зиёд мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар вилояти Суғд ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми содирот ва мутобиқ намудани маҳсулот ба талаботу меъёрҳои амалкунандаи бозори ҷаҳонӣ марказҳои содиротӣ ташкил карда шудааст. аз ҷумла дар ду шафати истгоҳи роҳи оҳани Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 9 маркази содироти маҳсулоти кишоварзӣ амал мекунад ки дар ин шабу рӯз барои бо сифати баланд омода ва саривақт интиқол додани пиёзи барвақтӣ нақши муассир доранд. айни замон ҷиҳати омода кардани пиёзи барвақтӣ ба содирот аз ҷумла барои саракунии бандубас ва интиқол дар ин марказҳо бештар аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардида барои соҳибкорону тоҷирон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ба таъкиди соҳибкорон рӯзторӯз талабот ба пиёз ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар хориҷи мамлакат зиёд мегардад. барои бемушкилӣ содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ ситоди вилоятӣ амал намуда дар асоси талаботи бозор ба соҳибкорону тоҷирон ва дар маҷмӯъ интиқолдиҳандагони бор дастуру маслиҳатҳои муфид дода мешавад. ҳамзамон ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми содирот дар асоси супориши ҳукумати кишвар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳамкориро бо доираҳои тиҷоратию иқтисодии хориҷи мамлакат тақвият мебахшад. натиҷаи ҳамкориҳо боис ба он гардид ки дар давоми қариб 1 моҳ аз минтақаи гумрук дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ба хориҷи кишвар зиёда аз 3500 тонна пиёзи барвақтӣ содирот карда шавад. дар ҳоли ҳозир пиёзи барвақтӣ барои содирот ба хориҷи кишвар аз вилояти Хатлон ва шаҳри Турсунзода оварда мешавад. дар ин шабурӯз ки соҳибкорон ҳаҷми содироти пиёзи барвақтиро ба хориҷи мамлакат зиёд менамоянд, аз пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо хушнуд буда талош ба он доранд ки маҳсулоти ҷамъоваришуда талаф наёбад ва дар вақти муайяншуда ба харидорони бурунмарзӣ дастрас карда шавад. мо пиёзро аз вилояти Хатлон ва ноҳияи тобеи марказ харидорӣ карда ба ноҳияи Ҷаббор Расулов оварда бандобаст карда сифатнокиширо баланд карда ба Федератсияи Россия содирот карда истодаем. дар хориҷи кишвар нисбати пиёзи мо талабот бисёр мебошад ва мо бо сифати баланд бандобаст карда содирот карда истодаем. кӯшиш мекунем ки ҳаҷми содиротро бисёр кунем. ба таъкиди кишоварзон ва соҳибкорон имсол ҳосили пиёзи барвақтӣ фаровон ва талабгорони ин намуди маҳсулот дар хориҷи мамлакат низ зиёд аст. дар моҳи июн кишоварзони вилояти Суғд низ ба ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз мекунанд ки дар соли равон масоҳати кишту парвариши он қариб 1000 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин ҳисоб ҳаҷми содирот боз ҳам зиёд мешавад. дар вилояти Суғд кишоварзони ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафуров, Спитамен ва Ҷаббор Расулов имконияти зиёди содироти пиёзи барвақтӣ доранд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор. бо маслиҳати мутахассисон ва коркарди саривақтии замин боғдорони шаҳри Ҳисор аз самари меҳнати хеш ҳосили босифати мева ҷамъоварӣ намуда дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ саҳмӣ назаррас мегузоранд. шаҳри бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор.
اقلیم شهر حصار برای استحصال میوه‌های شهدبار خیلی موافق است و خواجگیداران با تجربه کوشش می‌نمایند که با استفاده از رعایت اگرتکنیکای درست پرورش نوابسته به تغییریابی اقلیم و نامساعد آمدن هوا نیز از باغ‌های گیلاس حاصل فراوان و باصفت به دست آورده میوه‌های خوشصفت این وادی زرنیسا را پیشنهاد خریدار گردانند. سهمداران خواجگی دهقانی اسماعیل جان در نتیجه رعایت اگرتکنیکای پرورش از 5 هکتار باغ گیلاس می توانند 20 تانه حاصل به دست آورند که در شرایط امروزه بازار اگر 1 کیلوگرمش را 20 سامانی به سودا برآورند منفعت خوبی اقتصادی به دست می آورند. در نتیجه غذادهی درست، بی‌ضررگردانی از حشرات و دیگر تدبیرهایی که به بلند گردیدن محصولناکی باغ مساعدت میکند در این خواجگی با معیار معین و در وقت ضروری گذرانده شده است. این عامل باعث گردیده که درختان میوه دهنده غرق حاصلند و باغداران از نتیجه مهنت خود قناعتمند. مسئولناکی زمینداری اساساً باید که از همین خودی شخص وابسته باشد. کسی که میخواهد که زمینی زرخیزی وادی حصار را درست استفاده برد از روز یکم باید که نسبت زمین دلسوز باشد. در این باغ نوهای درختان پیشپز و دیرپز نیز موجودند که خواجگیداران مرحله به مرحله حاصل پخته رسیده را به بازار برآورده فراوانی بازار و طلبات خریدار را تامین میسازند. برای درست استفاده بردن زمین از تیرما در هر یک بیخ نهال 3 کیلویی نیتر امافوس گرفتیم. نیتر امافوس که این 4 نمود آذوقه است: نیترات، امونی، فسفر، کالی. انا همین بود که امروز نسبت دیگر باغ‌ها دیده باغمون بهتر و خوبتر حاصل داد. ما سال گذشته از 1 هکتار زمین از 2 تا 3 تن حاصل گرفته بودیم. این سال از 3 تا 4 تن حاصل گرفتیم. پارسال نرخ گیلاس در جمهوری از 5 تا 10 سوم بود. این سال از 15 تا 25 سومه. برای ما اگر همین مسئولیت باشد یگان کس ضرر نمی‌کند از زمین چندین بارو زیادتر فایده می‌کند. در موسم جمع‌آوری میوه ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیده سری وقت و بی‌تلف حاصل را جمع‌آوری می‌کنند. طلبات به گیلاس خوش‌طعم این وادی خیلی زیاد است و خواجگیداران نقشه دارند که سال از سال میدان باغ‌های گیلاس و سیب را زیاد نموده در پیشگیری واردات محصولات و صادرات میوه‌های خوش‌طعم استحصال وطنی سهم گذارند. در روزهای برگزاری کنفرانس 35 سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی مهمانان از این باغ گیلاس دیده نموده به طعم و صفت میوه‌های تاجیکستان آفتابی بهای بلند دادند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه ونج در دایره برنامه رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 کارهای آبادانی و جنگل پروری را تقویت بخشیده است. در مساحت 384 گکتار جنگل بنیاد گردیده زیاده از 240,000 بیخ نهال شنانده شده است. همزمان در زمینهای سنگلاخ باغ نوی میوه دهنده تشکیل شده نهالها با اصول آبیاری قطرگی پرورش می‌یابند که عین حال نشونمای خوب دارند. گزارشی همکاران ما. جمهوری تاجیکستان همچون کشور کوهسار دارای ذخیره‌های بوی طبیعی بوده جنگل‌ها در حفظ محیط زیست، تنظیم اقلیم، نگهداری منبع‌های آب و پیشگیری اروزیای خاک نقشی مهم دارند. با در نظر داشت تغییریابی اقلیم و افزایش تاثیر عامل‌های انسانی، رشد ساحه جنگل پروری به یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی کشور تبدیل یافته است. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 را قبول نموده. برای تطبیق هدف‌های آن تدبیرهای مشخص راه‌اندازی می‌نماید. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه ونج نیز در دایره این برنامه فعالیت نظررس را به راه مانده است. دوام سالهای اخیر در حدود خواجگی در مساحت 384.5 گکتار جنگلزارهای نو بنیاد گردیده زیاده از 240,861 بیخ نهال گوناگون شنانیده شده است.
ҳамзамон корҳои барқарорсозии ҷангал дар масоҳати 195 гектар анҷом дода шуда барои ҳифзи табиат ва беҳдошти муҳити зист мусоидат менамояд. бо мақсади рушди минбаъдаи соҳа ва сабзу хуррам гардондани диёр аз ҷониби муассисаи мазкур дар масоҳати 2 гектар ниҳолхона ташкил карда шудааст. дар ин ҷо навъҳои гуногуни ниҳолҳои мевадиҳанда парвариш ёфта имрӯз нашъунамои хуб доранд. дар муассисаи давлатии хуҷагии ҷангал ноҳияи Ванҷ зиёда аз 58748 гектар замин мавҷуд мебошад ки мо кормандони соҳа ҳамарӯза барои бунёди боғҳои нав ва ҷангалзорҳои нав обёрӣ намуда ва замин омода карда боғҳои нав мешинонем. дар самти бунёд ва барқарорсозӣ бошад мо тасмим гирифтем ки дар соли 2026 ба ноҳияи Ванҷ зиёда аз 109 000 беғ дарахтони мевадиҳанда ва бесамар дастраси мо гардид ки аз инҳо себ, зардолу ва олболу ва дарахтони бесамар буданд ки мо онҳоро дар заминҳои хоҷагии ҷангал бурда шинонда ҳамарӯза нигоҳ бинамуда истодаем. дар заминҳои бекорхобида ва санглохи ноҳия низ корҳои ободонӣ вусъат меёбанд. айни замон дар масоҳати 10 гектар боғи нави мевадиҳанда бунёд гардида дар он ниҳолҳои себ, нок, зардолу ва дигар дарахтони мевадиҳанда парвариш карда мешаванд. барои таъмини нашъунамои хуби ниҳолҳо низоми обёрии қатрагӣ истифода шуда сабзиши онҳо қаноатбахш арзёбӣ мегардад. ободиву сарсабзии ҳар гӯшаи тоҷикистони азиз маҳз аз заҳмату талошҳои содиқонаи фарзандони ватандӯст сарчашма мегирад. фаъолияти муассисаи давлатии хуҷагии ҷангали ноҳияи Ванҷ низ намунаи равшани ҳамин иқдомҳои созанда ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи Данғара корҳои аз навсозии роҳи автомобилгарди кӯчаи Зебонисо бо сурат идома дорад. ин масир аз ҷумлаи роҳҳои муҳими дохили ноҳиявӣ маҳсуб ёфта навсозии он барои беҳтар намудани ҳаракати нақлиёт, баландбардоштани сатҳи хизматрасонии роҳ ва рушди инфраструктури ноҳия аҳамияти калон дорад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти муҳими роҳсозӣ моҳи августи соли 2025 оғоз гардида тибқи лоиҳа дарозии умумии роҳ 4,3 километрро ташкил медиҳад. гузориши Қамариддин Ҳусейнзода. дар ноҳияи Данғара татбиқи яке аз муҳимтарин лоиҳаҳои зерсохтории солҳои охир васеъшавӣ ва азнавсозии роҳи автомобилгарди Данғара кӯчаи Зебонисо бо маром идома дорад. ин роҳ ки яке аз масирҳои асосии дохили ноҳиявӣ ба ҳисоб меравад дар беҳтар гардидани ҳаракати нақлиёт ва рушди инфраструктури ноҳия нақши муҳим дорад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти муҳими роҳсозӣ моҳи августи соли 2025 оғоз гардида имрӯз садҳо мутахассисону техникаҳои роҳсозӣ ба корҳои сохтмонӣ сафарбар шудаанд. дарозии умумии роҳ 4,3 километрро ташкил медиҳад. тибқи лоиҳа роҳ аз 6 хатти ҳаракат иборат буда паҳнои қисми мошингард 11 метрро ташкил медиҳад. ҳамчунин барои таъмини бехатарӣ ва танзими ҳаракати нақлиёт хатти ҷудокунандаи байни роҳ бо паҳноҳии 1 метр сохта мешавад. дар ду канори роҳ бошад пиёдароҳҳои замонавӣ бо паҳноҳӣ аз 2 то 2,5 метр бунёд гардида барои ҳаракати бехатарии шаҳрвандон тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда мешавад. лоиҳаи мазкур танҳо бо васеъсозии роҳ маҳдуд набуда дар доираи он як қатор иншооти муҳиму муҳандисиву коммуналӣ низ сохта мешавад. аз ҷумла васеъсозии 2 пул бо дарозии умумии 56 метр, насби 2 қубури обгузар ва бунёди 2 гузаргоҳи болозаминӣ барои пиёдагардон пешбинӣ шудааст. гузаргоҳҳои болозаминӣ махсусан барои таъмини бехатарии сокинон ва хонандагон аҳамияти калидӣ дошта хатари садамаҳои роҳу нақлиётро коҳиш медиҳад. ҳамзамон дар канори роҳ насби ҷӯйборҳои оҳанобитонӣ барои интиқоли обҳои борон ва беҳтар намудани ҳолати санитарии муҳити атроф идома дорад. тибқи лоиҳа дар маҷмӯъ зиёда аз 9700 метр ҷӯйборҳои оҳанобитонӣ насб карда мешавад. илова бар ин шабакаҳои нави равшандиҳӣ бо дарозии 8600 метр сохта шуда дар масир 16 истгоҳи замонавӣ бунёд мегарданд. ҳоло дар иншоот корҳои васеъкунии роҳ то 9 метр, омодасозии қабатҳои асосии роҳ, бунёди пиёдагардҳо ва дигар корҳои ободониву муҳандисӣ бо суръат идома дорад. барои иҷрои босифати корҳо техникаҳои муосири роҳсозӣ истифода гарда мутахассисон пайваста раванди сохтмонро назорат мекунанд.
ساکنان ناحیه از تطبیق چنین لایحه‌های مهم اظهار قناعتمندی نموده میگویند که بعد انجام کارهای انظمه‌سازی مشکلات چندین ساله حرکت نقلات برطرف خواهد شد، زیرا این راه، بازار، بیمارخانه، مؤسسه‌های تعلیمی و محله‌های نو اهالی‌نشین را به هم می‌پیوندد و همه روزه هزارها ساکنان از آن استفاده می‌برند. تطبیق لایحه مذکور نه تنها سطح خدمترسانی راه و نقلیات را بهتر می‌کند، بلکه برای رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه دنغره نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورد، زیرا بهتر گردیدن اینفراستراکچور و زیادشوی حرکت نقلیات، رشد صاحبکاری، دسترسی آسان به خدمترسانی‌های اجتماعی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت خواهد کرد. بعد انجام پوره کارهای ساختمانی راه به طلبات معاصر جوابگو گردیده برای حرکت بخطر و براحت رانندگان و پیاده‌گردان تمام شرایط ضروری مهیا خواهد شد. در نویای رشت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و از نوسازی 404 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا امروز 293 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته برای بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم آوردند. عین زمان کارهای ساختمانی در 111 انشاءات باقی مانده با سرعت بلند ادامه داشته، بناکاران و متخصصان جهت سریع وقت و با صفت بلند انجام دادن آنها تلاش می‌نمایند. در ناحیه رشت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد ده‌ها انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق از قبیل مهمانخانه، منزل‌های استقامتی، مرکزهای تجارتی، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، کارگاه‌های خرد استحصالی و راه و خط‌های آب عملی شده ایستاده است تا بدین وسیله محل زیست، دهه و شهرک باز هم آباد و زیباتر شده در این زمینه جایهای نوی کاری مهیا گردد. در روند کارهای آبادانی سهم صاحبکاران وطندوست آبادکار خیلی هم نظررس می باشد. از جمله در مرکز شهرک غرب سال سیوم است که از حساب صاحبکاران ساختمان 14 انشاءات بلند آشیانه جریان داشته. انشاءات بنیاد شونده اساساً برای خانه‌های استقامتی، مرکزهای تجارتی، مهمانخانه و تشکیل کارگاه‌های خرد پیش بینی شده است. سالهای آخر از فیض و برکت استقلال دولتی و بنیاد ده‌ها انشاءات خوش‌طرح زمانوی سیمای مرکز مأموری ناحیه رشت شهرک غرب خیلی هم آباد و زیبا شده. همه این آبادکاری‌ها برای تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در بیشتر انشاءات در مرحله انجامیابی قرار داشته. سال روان 3 بینای بلند آشیانه به استفاده داده می شود. از 404 انشاءات بنیاد شونده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشوری عزیزمان 258 انشاءات تعیینات گوناگون از حساب مبلغ‌های بخش خصوصی بنیاد شده ایستاده است که 84% نقشه را تشکیل می‌دهد. ساختمان بینا و دیگر انشاءات بنیاد شونده در مرکز شهرک غرب از روی نقشه گنرالی و با نظرداشت باغچه کودکانه، تالار و میدانچه‌های ورزشی و دیگر اینفراساختارهای اجتماعی و کمیونیکاسیونی راه‌اندازی می‌گردد تا انشاءات بنیاد شونده به طلبات معیارهای ساختمانی و به خطر شرایط محل پورا جوابگو باشند. همین طریق کارهای سازندگی در دیگر انشاءات ناحیه رشت از روی نقشه جریان داشته صدها نفر کارگران به کارهای ساختمانی مشغول می باشند تا انشاءات بنیاد شونده در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت.
имрӯзҳо ҷавонони тоҷикистон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва завқи зиёд ба омӯзиши илму донишҳои муосир рӯ оварда дар пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлату ҷомеа саҳми арзанда мегузоранд. дар ҳамин замина имрӯз дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон намоиши дастовардҳои ҷавонон дар соҳаи роҳу нақлиёт баргузор гардида корҳои эҷодиву техникӣ ва натиҷаҳои фаъолияти ҷавонони соҳа ба маъраз гузошта шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. бо дар назардошти он ки рақамикунонӣ на танҳо технология балки воситаи шаффофият ва самаранокӣ аст, рақамикунонии соҳаи роҳу нақлиёт, татбиқи барномаи рақамикунонии роҳхат ва борхат, системаҳои назорати рақамӣ барои танзими ҳаракати воситаҳои нақлиёт, коркарди дархостҳо барои иҷозатнома, гузариш ба мубодилаи рақамии рухсатномаҳо барои ҳамлу нақли байналмилалӣ, пешгирии ҳаракати мошинҳои гаронвазн бо истифода аз тарозуҳои динамикии муосир дар сохторҳои вазорати нақлиёт бо иштироки фаъолонаи ҷавонон роҳандозӣ гардидааст. ин нуқта зимни чорабинии тантанавӣ ки ба ифтихори рӯзи ҷавонон дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, таъкид карда шуд. дар ибтидо намунаи дастовардҳои ҷавонони соҳаи роҳу нақлиёт пешниҳод гардид. зимни ҷаласаи тантанавӣ изҳор карда шуд ки дар ҷаҳони муосир ҷавонон ҳамчун қувваи бузурги пешбаранда ва бунёдгар эътироф гардидаанд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои инкишофи ҳамаҷонибаи онҳо як қатор барнома ва стратегияҳои давлатӣ татбиқ мегарданд ки онҳо ҳуқуқҳои конститутсионии ҷавононро таъмин намуда ба баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоии ҷомеа мусоидат менамояд. аз ин рӯ муҳим аст ки ҳамаи ҷавонон арзишҳои миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои кишварро аз ҳама гуна манфиатҳо боло дониста, аз фарҳангу таърихи гузаштаи миллати тоҷик, аз дастовардҳои илму техникаи муосир, аз таҷрибаи ҷаҳонии пешбурди иқтисодиёт воқиф бошанд ва барои рушду пешрафти ватан содиқона хизмат намоянд. дар анҷоми чорабинӣ як қатор кормандони ҷавони соҳаи роҳу нақлиёт бо ифтихорномаву сипосномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. тамошобинони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. саноат содирот бонк бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иқдоми навбатии худро эълон менамояд. дар доираи ин иқдом фоизи қарзҳо барои соҳибкорони дар самти истеҳсолӣ фаъолияткунанда бо меъёри 14% солона бо пули миллӣ пешниҳод мегардад. иқдом то 30 сентябри соли ҷорӣ идома меёбад. ҳадафи асосӣ дастгирии рушд ва таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар, дастгирии ғояҳои наву созанда ва фароҳам овардани замина барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад. ҳамчунин бо мақсади дастгирии шаҳрвандони ҷумҳурӣ саноатсодирот бонк фоизи пасандозҳоро то 5% баланд намуд. яъне ин ба он маъност ки мизоҷон имкон доранд дар саноатсодирот бонк пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиранд. телефон барои тамос 88 55. бинандаҳои гиромӣ буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.